Hello yang kare ming from Garalo FM ni ngoto bine tsensa na kubela ora ya kubembiri nhleka na Africa Zonga nhleka ming from Garalo FM makombandela na kuhleka ni sakuranga ngisara shurko ngoko ni ngisara la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming ya Garalo FM.co.za ni kalanga pet matebula ngwana risima twa jimo thango mashingirtano wa chachana makona lwandanda tsa kwamkela ming from ngoko ni ngisara la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kuba audio streaming ya Garalo FM ai fambe singwe kufika kwele ka awara ya mbiri timhaka tele swinene kombela mi yingisela kahle hi ta kota ku famba kahle mina na wena kuna tinhlayanhlaya to ka ti nga tsakisi ta vanhu lava nga le ku hundzeni misaveni emagondweni ya Afrika-Dzonga van'wani va ri xivangelo xa koko ku nga va ku ri timhaka ta vukungundwani kumbe swin'wana ku tlula kwalano se laha ka hafu ku bela awara ya 12 hi ta va hi kha hi dzika ntwa n'wangulo wa n'we eka mhaka yoleyo kasi va African National Congress va la ku ta hi hlamusela kahle ku hikokwalaho ka yini va vulavula hi timhaka ta reconfiguration va vula yini kahle hi ta bula na vona hi hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu ka voice note ni kombela ni rhumela ntokoto na leswi mi nge le ku hlanganeni na swona loko swi ta ka timhaka ta maamukelelo ya vadyondzi eka swikolo swo dyondzela mintirho hi ndlela yeleyo eka tiyunivhesiti ti-TVET sweswo kandziyisa voice note yi byela ku mi le ku hlanganeni na yini hikuva ongeti ku na mintlhontlho na koka xiyimo xolexo hi ndlela yoleyo kambe sweswi hi ta sungula hi twa ku president wa vu-47 loyi a nga hlambanyisiwa tolo swi vula yini leswi a swi vuleke swo tala leswi a nga swi vula ku katsa na sweswo swa ku Amerika hi nawu wa mfumo swi ta tiveka ku na wanuna na wansati swi helela kwalano xana wena u ri yini ke a hi bule na Professor Themba Sono kambe andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. So ming from Garalo FM Donald J Trump say president wa vu-47 wa Amerika hi ndlela yeleyo i hlambanywe ximfumo hi siku ra vu-20 ra n'hweti leya ya Sunguti lembe ra 2025 vulavula timhaka to tala swinene kambe a hi buleni na Professor Themba Sono hi va nga ta hi pfuna ku twisisa timhaka leti ti nga le ku endlekeni Amerika na ku va langutela yini na ku hina tani hi Afrika-Dzonga kumbe tikonkulu Afrika ku nga va na leswi hi nga langutelaka kumbe ku chava ke loko hi ta va hi yingisele mbulavulo wa yena tolo. Prof inhlekani na ku vuyisa ka president wa n'wina wa vu-47 inhlekani mi rungula hinkwenu ni tshemba mi yingisele kahle prof mi la ta twa ku president wa n'we i ri yini seke hi byeleni kahle i vulavula yini na hi lo twa sweswi va nge le ku hi tshaheleni swona van'wamahungu la kambe swi tikomba ngeti a ri ku tikiseni tona u vulavule swo tala ngopfu nkarhi a wu kona leswi hi nga swi hlamuselaka hinkwaswo ka swona kumbe maybe hi ngo hlawula tsevu nkombo ya swona ntsena ku ri na u ri yini a nge ni sungula hi lexi varhangeli va Afrika hinkwavo va nga ta pfumelana na yena xo sungula xilo xa gender ku ri emisaveni ku na ntsena vanhu lava ku nga vanuna kumbe vavasati manjeni a ku Joe Biden na European Union na vo Afrika-Dzonga va hleketa ku ri no ku na ti-gender tinharhu ku na vavanuna ku na vavasati and ku na lava va vitanaka the-X ku fana na loko u ri na passport ya Amerika va vutise ku ri na un'wanuna un'wansati or u-X na manje so manje vanhu va fana na Emerson Mnangagwa vo Yuseri Museveni va ta pfumelana na yena ku ri ti-gender hi vanhu vambirhi ntsena nuna na nsati xa vumbirhi ku ta ri nga teka Panama Canal kambe Panama Canal u ta yi teka a yisa kwihi a yi veka New York kumbe a Florida kumbe a Texas kumbe a California hi ntiyiso ku ri Amerika leyi nga aka Panama Canal hikuva ni mali ya yi huma Amerika ti-engineers ta huma Amerika na technology ya huma Amerika kambe hi vantima va le Jamaica va le Dominican Republic va le Grenada va le Trinidad and Tobago va le Barbados hi vo lavo a va aka Panama Canal so loko a ku ndza yi teka manjeni vanhu lava nga yi aka vona u wa va nyika yini va le ka matiko a vantima ni vulavulaka hi vona xa vunharhu u vulavurile ku ri
yena loko a ta la manjeni a vuya vumbirhi u ta tirhisa lexi a nge America first or America yona yo sungula u vula yini loko a ri tano u ri Joe Biden a tisa vanhu va le handle a tisa ti-illegal immigrants a pfula ti-borders ta Mexico na America a tisa vanhu lava ku van'wana hi makhamba and so on a ku na ti-illegal undocumented people ku ri ni ta va hlongola va ta fanele ku ri va huma so na matiko man'wana o fana na vo China lawo a la ku ri a endla TikTok ku ri yi teka timali ta America but America yona yi nga vi nchumu a ku leswi hi nga hlongoli TikTok hi mhaka ku ri ya China hi ta endla ku ri TikTok na America va teka half na China yi teka half xa vumune a ku na xilo lexi va nge Gulf of Mexico yi fanele ku ri yi hundzuka yi va Gulf of America la hi yima na yena ngopfu hikuva ni United States of America yi le America Mexico yi le America Honduras Nicaragua Argentina Brazil Canada hinkwato ka tona ti le America so loko a ku hi nga tirhisi Gulf of Mexico ku tirha Gulf of Mexico hi tirhisa Gulf of America swi vula ku ri i matiko hinkwawo laha nga America hi Mexico yi ri yoxe xa vumune a ku mina ni ya va lexi ni nge I'm a peacemaker ku ri a ni lavi ku ri ku va na tinyimpi a ni lavi ku fana na Joe Biden loyi a pfuxaka tinyimpi loyi a endlaku ma-Israeli ku ri va na ma-Palestinian loyi a endlaku ti-European Union na NATO ku ri ti nghena vo Ukraine ti nghena vo Georgia ti nghena vo Moldova ti nghena vo Kosovo a ku swi lavi sweswo hikuva ni teka timali ta America and hi rhumela na masocha ya America ku ri a ya alwa tinyimpi leti ku ri a va fanelangi na ku va ya kona a ku that's why ku no peacemaker xo hetelela xo hetelela a ku ni ya huma ka World Health Organization and na lexi va xi vitanaka Paris Climate Accord so Paris Climate Accord yena u raku na climate change ku ri titsotsi ta le Europe leti la ku endla ku ti-electric cars manjeni va pfuxa ku na climate change u ra swi vona sweswo so a nga lavi ku endla a nga lavi America ku ri yi tirhisa swoswo and na World Health Organization u ri a yi tirhi nchumu yo yingisela matiko lowu ka nga endli nchumu ntsena so World Health Organization leyi America yi fanele ku ri va ka yona loko kaya leyi mi nga hetisela hi yona ku na mimpfuneto yo tala leyi World Health Organization yi tikomba ku kha yi endla ngopfu ka vatiko lama ma kantimeni a swi nge veki ntshikelelo ka swiyenge swa rihanyo ku lwisana na mavabyi ku ya hi laha va pfunaka kona ku mpimanyeto lowu va wu susaka va America i mali yo tala swinene yena u holova njhani u holova u ri COVID-19 leyi yi nga hava kona leyi World Health Organization a yi tirhangi nchumu loko a yi fanele yi langutile ku ri na yi huma kwihi COVID-19 leyi kwani yena u ri a ni loko yi sungula Donald Trump u ri hi China virus a yi vitana China virus so a ku no World Health Organization yi tsandzekile ku ri yi ya China yi endla yi kombeta ku ri na COVID-19 leyi huma kwihi so manjeni Donald Trump u yiri World Health Organization yi yingisela matiko lawa u fana na vo China yi kokiwa hi lavo a nga vitana the leftist the revolutionaries matiko yo fana na vo Russia vo China vo Cuba vo Iran and so on that's why manjeni a ku a ni lavi lexi xi nga ta tirhisa mali ya America ku ri yi sapota vanhu lava ku ri a va endli nchumu for America hi leswi ka manjeni na Afrika-Dzonga
Donald Trump a nga na mhaka na leswi swa vo AGOA leswi swilo swa vo AGOA leswi tsakelaka ngopfu vo Biden yena ku vanhu ra Afrika-Dzonga or matiko Afrika a ta pfuna yini ka America hayi nchumu loko hi fanele ku ri endla AGOA hi fanele ku ri languta swilo swimbirhi xo sungula AGOA yi pfuna America njhani before hi nga ku America yi fanele ku ri yi tirhisa AGOA ku pfuna matiko ya Afrika loko yi pfuna matiko ya Afrika hina va America hi pfuna hi mani hi pfuniwa njhani hi leswi swi alaka swona ange America first ku ri lava ku ri ku va yoho hi tirhela vanhu va hina va le America hi nga tirheli matiko man'wana hi nga tirheli vanhu va le handle a hi tseleni prof hi languta order yo sungula leyi va nga yi veka very order leyi president Trump va yi sayinaku i ya ku tlherisela ndzhaku ti-order letiya to phuva ti nga tisa hi president Joe Biden swi vula yini leswi loko munhu a fika a ku order yo sungula ku tlherisa hinkwato ti-order leti ti nga endliwa hi Joe Biden o ka nga ndli ti-order leti ti vuyerisaka America kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani prof va lwa ngopfu va vengana ngopfu Donald Trump u venga Joe Biden ngopfu so hi nyimpi leyi ti vanhu u susile 80% ya ti-orders leti Joe Biden a ti endleli u ti tlherise hikwani hinkwaswo Trump u vonile ku ri Biden hi tsotsi leyikulu ngopfu vonani for example ku ri na Biden u endlile yini tolo a few minutes before a suka xitulwini u endlile u yile a xinyamini a nyika ti-pardon ka maxaka ko hinkwavo maxaka wa la nga le California a nga le vo Philadelphia na vo Pennsylvania u va nyikile ti-pardon a nga byelangi munhu manjeni Donald Trump yena a ku loko mina ni nyika ti-pardon ni nyika vanhu ti-pardon n'wana na n'wana a vona ku fana na leswi a nga nyika 1,000 ya vanhu lava va January 6 lava va ri na yena lava ri na yena va nyikile ti-pardon ka vona va nyikile n'wana na n'wana a karhi a vona manje swa Biden swi endliwa na vusiku so manjeni hi nyimpi leyi yena na Biden va yi lwaka manje u lava ku susa hinkwaswo leswi Biden a nga swi endla hi vona a nga ha ngo rhani se a ni ku hi hetile prof kambe ni vona n'wana lowu a nga tswaleriwa la kaya la a tsake ngopfu ku va president Trump va vekiwe xitulwini van'wamabindzu va tsakisa hi yini ngopfu hi ku ongeti van'wamabindzu ngopfungopfu va lava va xithekinoloji ya masiku lama ti-Facebook ti-X sweswo va tsaka ngopfu loko a kha a nghena a kutani Donald Trump i va tshembise yini no a ni Donald Trump u tirhi ka vona lembe leri hi ndzhaku a ku n'wina a ni la ku twa nchumu n'wina ni ya endla ti-tax ta n'wina ku ri ti va henhla ngopfu ni ya ku mi endla mi tshova ti-Facebook leti ta n'wina ti-Amazon leti ta n'wina ti-Apple leti ta n'wina ti-Microsoft leti n'wana ti nga kula ngopfu manjeni hi ku vanhu u vuyile va vona ku ri munhu loyi a nga hikuva ni munhu wa mabindzu u tiva swilo swa mabindzu Donald Trump va vona ku ri a nga swi endla swona va ku a hi endleni ku ri no hi n'wi sapota ku ri a kota ku hlula hi endla vunghana na yena so a nga ka nga swi endli swona that's why manjeni va vonile tolo va tile hi ku tala ka voho vo Zuckerberg vo Bezos vo Musk hinkwavo ka vona va the-billionaires leti ti tile ti n'wi sapota hikuva va swi vonile ku ri loko u ka yi nga yimi na yena loyi a nga hi onhela mabindzu a hina ya se hi chava hina tanihi Afrika-Dzonga prof hi chuha hi ku hi nga chavi nchumu jamba nga na mhaka na hina a ni u hi vitana ni nga vule ku ri na u teri yini hikuva ni radio ya vana va le kaya ma tiva leswaku hi vitana swona ku ri teri yini vanhu va Afrika yini so a nga na mhaka na hina a hi nga vileli na ku ri
Donald Trump a nga yi rhandza a nga voni nchumu ka ikhonomi ya Afrika-Dzonga kumbe ya continent ya Afrika. Nemetwele prof ni kese swinene nkarhi wa n'wina ku ya ku engeta Inkomu. Professor Themba Sono swi twile va kha va vulavula hi timhaka ta Amerika ku na van'wani vayingiseri va swi tsakela ngopfu timhaka leti ta tipolitiki ta misava ni tivi iko wun'we i nga va na nkata ku nghena ke sweswiwani ku nga si fika hafu ku bela awara ya 12 loko biya ka mahungu ya misava ya hafu ku bela awara ya 12 hi lani nge hi lava ku teka vulavula hi timhaka leti ta tinghozi ta le mapatwini veri matikhomelo ya vachayeri ya hoxe xandla ka mafu yo tala lama nga va koho hi nguva leya khisimusi tlhandla kambirhi timhaka ta van'wamilenge loko mo languta mukhamfamba ya N1 lama talks la va vandlele na dirata va vandlela na buloho ro tluli ro a va na mhaka na rona loko mi languta laha Manskral xitori xo fana na xona va va vekele makhumbi na hinkwaswo a va na mhaka na swona se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vulavulaka hi swona ku xana xiyimo xi njhani kambe sweswo loko hi vuya ka mahungu ya misava a hi kumeni muyingiseri loyi ni hlekani Aye Mjordi Pet, buta mina hi pfukile minjhani n'we ipukile vulavula na Christian Kosana. aye buta wa mina Mina vona nga ku ya loko a nghenile Donald Trump ti-economy ta misava ti nga va na ku cincacincanyana. hi mhaka yini Hi mhaka yini hi ku ri matiko mo tala munhu yo fana na John Biden a lwa na Ukraine so a tisa ku ka ku nga tshamiseki etikweni hi ndlela yeleyo so ni vona nga ku matiko mo tala sweswi ma tsakile hikuva a winile Donald Trump a n'wi vekile a va ri president. kambe a ni ngo Ukraine va yima na yona ni tshemba ku a mi lava ku vula ku Russia leyiwa leyi Russia yi nge le ku onheteleni phela Russia yi le yimile ku hi hluphekiseni ngopfu se swi teke nkarhi wa leyi karhi hi hluphekisa ku nga endliwi nchumu kumbexani u ta ta na matshalatshala man'wani ku ri no nyimpi leyi yi kota ku va karhi yi yima mina kumbexani loko mara mina u ta ngopfu ku ti-economy ta misava maybe ti nga tshamiseka kambe loko mi ku maybe phela mo kumbetela kambe ku xivutiso ku ta va ku i ncini xi mi nyikaka ku kumbetela koloko hi ku emasungulweni nkarhi lowu a nghenile a ri ku lunghisisiwe a ku ri na swin'wana swa karhi a swi lunghisi na swona nkarhi wa loko se ku ta Joe Biden ku va humesa Donald Trump a ku ri na swin'wana a swi ri ku lungheni mara a swi nga hetisekanga hi ta kota ku yisa mahlweni laha nga hetelela kona ku ya mahlweni. Okay, ni mi twile bota mina so enkomo va ri ku na minjhekanjhekixana leyi nga sungula ya timhaka ta mintirho ya muholo ya vatirhela mfumo kambe loko no vulavula na nkulukumbela ni vulavula na hina nampundzu namuntlha hi timhaka ta vukorhokeri lebyi nga hlangana na byona a tliliniki ya ka Xigalo mi nga heta la mi swi twisisa ku kumbexani na tiphesente ti vulavuliwaka van'wana va famba va nga ti kumi kambe ya le henhla ko mhaka ya siku rin'wana se hi lava ku vulavula hi timhaka totoleto ni lava hi languta ku tinhlayihlayi leti mi ti vulaka letiya va ti vulaka i minkosi leyi nga humelela emitini tinhlayihlayi leti va ti vulaka i mindyangu leyi nga lahlekela hi vanhu lava a va kha va va seketela va kha va va sapota va ku yini ni vone un'wana poste ka Twitter ku nga ri X ka TikTok van'wana lava nga humelela hi nghozi laha ka N'wamankene a ni swi tivi mi va mi kha hi posta hi tshembe yini ni vula loko u teka xiboho wena u veka ka platform ya wena ku ri na popi nawu luwa wa popi luwa n'hweti yi ka yi vekela yi ku lava vanhu va humelele hi nghozi lahaya i va i khila ku fikelela yini kambe swiritani ta va kha hi vulavula hi timhaka to toleto ku sukusela sweswi fikela ka awara ya 13 i mhaka leyi ni lavaka ku hi dzikanyana hi yona hi ku timhaka leti nge le ku hlupheni ve ri ku na vukungundwana ve ri mi le ku kumeni tilangisese mi nga leteriwangi se loko mi nga mi kuma tilangisese mi nga leteriwangi a mi swi tivi ku traffic light yi tirhisa ku yini a mi swi tivi ku traffic circle yi futisa traffic circle kona na swi tiva na mina ni swi vone ko tala munhu o tibirikela kwala ndzeni ka traffic circle un'wana a tile ndzhaka u n'wi thutha
hi nga mi nyika swikombiso swo tala swa traffic circle wa twa traffic circle ya laya na laha hi nga mi nyika hi la ku nghena kona se a hi vulavuleni va ka hina kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ora ya n'we ya ta emisekuini sesilili nhleka khensile sesilili nhlokomhaka ta mahungu ya misava ora ya n'we mingiseriwa wa munghana Lona FM laha ti nga famba kona hi ndlela leyi ni tiri ka WhatsApp ka 065 744 3911 a hi vulavuleni hi swin'wana na swin'wana sweswi mi nge le ku hlanganeni na swona n'we mi nge le ku ringeteni ku yisa tidyondzo ta n'wina emahlweni a tiyunivhesiti a tikholeji na yini hi swo hi lava ku twa swo ta mi tlangela ti-voice note ta kolo ku yiva mahungu na misava ya awara ya n'we hi ndlela yaleyo hi hala tlhelo hi ta va hi kha hi bula na mongwe mbulavuleri kusuka ka hofisi ya tatana Ernest Rachweni ya ndzawulo ya mitirho ya vaaki switirhisiwa na magondzo va hi pfuna ku patu leri ya ku hehliwa ku ri fanele ri herile vaaki va ri kavanyetile a Rotterdam ku swi vula swi ndlisa ku yini tlhandla kambirhi leri ra hala ka Gawula ke Ndindani Hlomela xiyimo xi ri yini hikuva ri le ku sunguleni se hi yo mhaka leyi lava ku vulavula hi yona mingiseri wa munghana Lona FM sweswi a hi buleni lava ku hi bula hi timhaka ta tinhlanhla ta mafu lama kumbexana a hi vulavuleni hi tinghozi ta le magondweni ku vuriwa ku leswaku vanhu va le ku xaveni tilayisense maphorisa va le ku tirheni ku ya hi laha va languteriweka kona se n'wina mi le ku voneni swona na loko n'wina mi xaviseriwa license mi va mi kha mi lava ku fikelela yini loko mi ze mi yi xava mi nga nghena mi va xikalavito a swi onhi nchumu mi ta hi byela ku loko mi teka xiboho xa ku mi ya ku xaveni a mi lava ku fikelela yini hi ku milawu ya le mabukweni loko ma langutana na tinghozi leti humelelaka loko wo languteta swi vona kun'wana ku na ntsalo luwa wo ka wu nga tsemeki luwa wo tiya luwa solid line burial line vanhu va yi tsemekanyo overtake nchumu loko a hlangana na tona ti kha ti rhurha hiko se a vona ku heyi ya se xiyimo xi bihile se a hi buleni va ka hina ni lava hi kumbexani swi nga hetelela swi hi pfuna hi mhaka ya ku ku na vanhu lava nge le ku sweswi ni vulavula ku na vanhu va nga pasiki ti-learners a va swi tivi ku learners loko yi tsariwa ku vitsiwa ku laha swi vula yini mfungho luwa wu vula yini se a hi vulavuleni va ka hina 0860002543 a hi sunguleni hi loyi nhleka hayi khalani papa mina ngivukile hi pfukile hi ngovo ngivukile ma a khensa kona hayi kunkulwane swi too much masiku lama byi lehe ngopfu cause loko mo swi languta kahle van'wani vanhu va fitile na ekusuku va nghena emapaleni heyi byi va wese kunkulwane kwalano munhu a nga bangi mati bingweni titsele a nga pasi hi ku se va toloverile na matraffic loko nghena munhu hayi se hi kumi swakudya hambi a kha va horile n'hweti yi herile na vona va khosa ngopfu mhaka ya mafu mapatwini hi ku loko munhu a fika nghena laha va twa va ha se bizini hambi se hambi ti-mistake va rivala ku ri na vutomi bya vanhu byi famba a kusuhani na byona then vanhu va lovile ku ndlela na matrafiki lava va tirhela mfumo lava va onha tsumaxi ku va languta kahle loko va kha languta mhaka ya vafambisa va ndlela endleleni mi ta kuma va yimile va yime 20 rand 10 rand a va lawuli swona leswiya loko munhu a fika munhu ta fika humesa 10 rand ku ri na swihoxo swa movha ku ri movha leyi nga ndla inghozi apatwini a va na mhaka na swona va na mhaka ya 20 rand leyi va nyikiwaka yona vanhu mahundza va famba kambe okay khombe tlhelo rin'wana ra lava nga ri ku na mhaka na swona loyi a nyikaku 20 rand ke mi ri yini ka yena yena ali yena website wa swi vona ku movha yena a yi kahle se mi ri yini yena yalowo phela loko a ko va nandzu va khomiwa a va khomiwa hinkwavo se mi vulavurile lavo lava ngopfu mali ni mi twile kambe mi nga voyameli tlhelo rin'we laha nyikaku 20 rand mi ri yini ka yena loko ni ka 20 rand na n'wi vona mina ku ri ina nandzu ne voni va fanekele loko munhu a humesa 20 rand va n'wi khomela ku movha ya yi kahle hikuva va binya milawu ya patu phela loko ni twa munhu wa lava na patu i ndlela swo swa ku ri loko ni siteki movha yi nga tshamisekanga a yi humesa patwini va tshamisekanga wa vona wa straight website i ku va loko va vona mistake laha va teke 20 rand va vitana back down yi teka movha yi famba hi ku a yi lulamelangi tshama patwini mi blema ngopfu wona hikokwalaho ka patu i vinyi va milawu kwalaho kambe xivutiso ku ta va ku a ni ngo a va nge vi kun'wana na kun'wana nkarhi hinkwawo
loko va nga ri mara lava nga va pa kona chance leyi va yi kumaka a va yi tirhisi ku va swi komba ku ku endleka yini patwini endleleni hi ta landzela milawu Nametwele bot. so 0860002543 mingisele hello nhleka ahe papa mina minjhani tata Mkhalanga he pfukile hi ngo vona bot hi pfukile na hina a khensa leswi swi endlaku ku ri la patwini laha vanhu va kumeka kha ku endliwa tinghozi ngopfu i tilayisense leti to xava a ni nchumu xikulukumba a hi ndhuma hambi vito ni nga ri vulangi mara no twa nga ku sandla ku vheni nghena mhakeni kambe mi fike njhani n'wina kwalani ka ku i tilayisense to xava tilayisense leti to xava letiwani mi kuma ku ri la kaya la va jahe ku ri n'wana wa vona a hatla a kuma ntirho swi ri swi nga endleka na kwale xikolweni va va yo n'wi xavela leswi a nga pasa hi swona se loko vona va jahile ku n'wana wa vona u faneke a rhanga a kuma layisense a hatla a kuma layisense ku a ta hatla a kuma ntirho se va n'wi xavela na layisense va rivala ku ri la patwini a nga fambi a ri yexe endzhaku ka loko a ta va a kumi nghozi se va ya swi realize ku ri khale and a va swi koti ku tlhela va vula ku ri phela hi mina ni nga n'wi xavela layisense ku a kota ku ya hlangana na nghozi leyi va va nga ha swi twisisanga kahle mara ku va kha ku sukeliwa ka vona ngopfu a ni tivi loko se lexi hluphaku i ku na voho lava va hi nyikaku tinhlanhlayo leti a va vuli ku fika kwalani ka ku mi ya kuma ku layisense leyiwani munhu loyi a ri na malembe mangani a ri na yona sweswo swa ku tani a va hi byeli kumbexana na vuxokoxoko byebyo a byi ta hi pfuna ku na ku wun'wani mingiseri tshama nghena ku a swi fanele swi tlhe swi vuriwa ku lava nga kuma tilayisense letiwani loyi nga humelela hi nghozi la layisense yako i yi kume laha nga humelela hi nghozi leyi layisense yako yi kumeli ku kumbexana swi ta hi nyika xifaniso xa ku i va tilayisense tele kwihi lava va kumaka swiphiqo leswi hi swona mara timhakakulu lava va hi nyikaku tilayisense loko hina hi va niki mali a va fiki va ku tisa mali hi mina ni fika ku ni ku ni na mali ene ni xoku ku hava ku ri ku hava mbyana yo vukula nyama mara a ni veri hambi mi nga yisangi mi nge pasi mara mina hayi ku pasa kona ka pasiwa mara mina hi nexe hi ku ni jahi ngopfu ni lava layisense hi ku hatlisa ni nga hlayangi loko mo vona vana van'wanyana masiku lamani va ya va tlhela va fika va pasa ko va hi ku madyondzelo a xikolweni xa kona na wona a ma fika ma tikisa laha mi kumaka ku ri xinghezi lexiya hi ku xi twisisa hi xichangani swa tika se swi endlanga ku a swi pasiwi swilo leswiya Nametwini se kahle i ku hina vatswari a hi nyikeni vana chance hi va byela hi ku ya dyondza hayi hi ku ya xava Nametwini se mara buthete Nametwini tolo ni fonini Nametwini swa tolo hi hundzile mwana mingiselo wa mina khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ravuntlhanu kumeka itimineta hi seba awara ya khume nharhu mona ngeti hi nga va ku ri yini tindhawu to mi hundza hi koho twana ni ri to mi hundza ma swi leswaku swi vula yini tindhawu to mi hundza hi koho n'we va nga milenge ti vekiwile a mi ti hi kona mi fa yi laha manskrala mi le ku chochoveleni na mi vona kwalaha lama jokes mi fa yina koho loko mi tumbiwa muchayeri na nandzu un'wana loyi ni hlekani hayi bote papa mina mpokeni hi pfukile bote ngo vona epokeni a khensa mina mavonelo ya mina kahle ka leswi endlaka tinghozi lomu mapatwini na swi vona leswo tala leswiwa swo fanisana na ku xava tilayisense na hina mina vonelo ra mina i timhaka ngopfu ta lenasi ma yi vona lenasi botet lenasi yi na nkoka ngopfu kahle vanhu vo tala swi tikomba ku lenasi a va yi tsali loko ni langutini ngo ti xavela yo layisense va nghena patwini va chayela ku na leswiya va nge i rules of the road leswiyani swi na nkoka ngopfu mativa loko driver yo za yi tsandzeka ku landzela swilo leswiyani kambe loko mo ku a vo ti xavela tilayisense ntsena kumbexana loko a mo
va xava ku sukusela ka Lenas hi ku i nge endli driver's license u ri hava Lenas va xava kusukela ka yona Lenas mara hi mhaka ku ma swi tiva na n'wina vanhu vo tala lava nga endla mi nga sungurisi sweswo na swi tiva mehe mani swi tivi mi ni le ku tweni n'wina mi ri yini okay vanhu vo tala lava nga sungula ka license va swi landzelela loko va lava ku endla va sungula ka Lenas va swi landzelela loko va lava ku endla license Lenas vanhu vo tala va hi feyirini ro sungula ivi va ya yi pasa ra vumbirhi ende vanhu vo tala loko xini va feyila ko swona leswa rules of the road leswiyani kahle loko swi tsandzeka ku landzelela swona swi ya lida ka swona swa ku va na tinghozi ngo laha mapatwini mhaka a ni milawu ya patu a wu yi tivi swi ya hi lida kwalaha ka sweswiya swo ku va na tinghozi vonelo ra mina rero botpet se hi fane hi ndla njhani hi ku swi le ku ndlekeni hambileswi va nge matikhomelo ya hina na vo tanihi vachayeri na vo le ku hoxeni xandla ka tinghozi leti nge le ku endlekeni sweswi swa ti-WhatsApp sweswi swa ti-TikTok ni vone un'wana tolo munhu le ku voneni ti-video ta TikTok mara le ku chayeleni mina vuyodo sweswo mani heswo ni twi nga ri ni nga yima ni ku ni n'wi nghenisa laha mara ni kuma ku ani a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi Xekani minjhani botani i pfukile minjhani va pfuke a khensa ivile moni yima kahle la tlhelo ni ta kota ku pima kahle timhaka leti u ni khomela nyana just 1 second a mi ni tekisiri hansi n'wana hi n'wa mukhomini a mi fanele mi yimini ka mali wa mukhomini mara sweswi mi tlhe mi khomi ni vula ku a hi sunguriseni laha a hi sunguleni ta a mi ni tekisiri hansi n'wana muhumelerisi va teke riqingho ra n'wehe va mi khomisa a matshan'wini ya ku mi pfa mi lunga a mi lungi loko se mi ta moyeni mi lava ku haxa swona ku n'wina ma ha lunga ni khomeleni swinene botpet ni ta mi nghenisa laha hayi ni khomeleni swinene botpet loko hi ta ka nhlokomhaka botpet ya leya tilayisense botpet a hi mhaka ngopfu ya a ni swo tala va lumbeta mabyala na yini na ku hi tikumisa ku yini tilayisense mativa botpet ni vulavula swona mina ni vulavulaka sweswi ni yo yi xava mina license he vana tanani na tona ni yi xave hi ndlela leyi ni ye a testing kambirhi ro sungula loko ni feyila ni feyirise hi ku va ni nga humesangi nchumu ivi a tlhe a ni byela kwala ka driving school leyi a va nga ni testisa hi yona ku hi ku humesangi nchumu a wu nga ta pasa ni tlhelela futhi ra vumbirhi ni to ka ni nga vuli vito ra station loko ni tlhelela ra vumbirhi ni ku ni nge dizi ku na swi kota ku driver swilo swa mina hinkwaswo swi famba kahle loko ni ku na khandziya step hill laha botpet loko ni hetini swilo swa mina hinkwaswo loko ni chika va ku i ferini ku ni ferise yini a ku loko i khandziya step hill a wu langutangi xivoni xa ka leha se ni swi vona ku impela ni nge yi kumi license no boheka ku ya ba mati tin'wenya ti tlela loko ni andla ra vunharhu botpet ni ye ni khome swo khoma ni fika ni va khomisa loko va nikana mativa ku va vutisana va yisa lava va tivana na loko wa driving school na lowo testa va tivana ku va byerisana ku yini ku mali yi kona impela hayi va ku mali yi kona hi leswiya hi lavaya va khandziya xikalavito layani loko ni fika laya hayi misa luyani a ni byela ku na swihundla swin'wana va nge ku byeli kun'wana va ta ku byela ku a wu reverse mara mina va ni byerini va ku loko i ku wa nghena laha i vonanga ku wa chayisa tlhelela ndzhaku i vuya kahle se a va ni byela ku ni ndlisa ku yini swilo leswi a ni vele ni nga byeriwi swilo leswi mhani ni vele ni swi endla hikuva ni swi dyondze driving school so hi swo swi hindlaku mi kuma ku hi hetelela hi xave tilayisense ende mativali sweswo mi swi vulaku ni hlangane na swona mara ko xava ni fikangi mhaka ku a ni ma ni twa ni na nomo so a ku nga ri na xin'wana a ni ta xi endla ni yo vona ku ndlela hiyo yaleyi se mi vona ongeti hi nga huma njhani la ka khele leri hi ku anakeni n'wehe ma swi kota ku chayela a mi fanele mi yo nghena mi huma mi tikumelela ngiseti ya wena kambe va mi khoma swa antswa hi ku milawu ma yi tiva kambe sweswiwani se mi fana na va lava van'wani va nghena na milawu va nga yi tivi
kahle kahle ku huma la ka khele leri botseta a ho fane hi zama ku kumbexani va va cincacinca va nga veki munhu n'we station a za tirha 4 months a za tolovela ku luya wa driving school yo karhi mi tirhisana na yena a va fane vo cinciwa ku hapana mi ya tirhela Polokwane for lembe leri loko va ha tirhela ndhawu yin'we botseta a ta tirha hi ku xava nametweni inkomo leswi mi yingisela swi vulaka xikala vito mina ni hlangani na swona ni nghena ro sungula a no suka kaya ni kha ni tiva ku mina na chayela nghena ro sungula ni papala switsandza ni ya ra vumbirhi ni famba ni jikajika na ndhawu liya ni kamberiwa koho swi va kahle ivi loko hi vuya veka u nga ndzi swona ti-change down switsandza luwa wa driving school a ta ku beta kona leswa na swi vona ku na vanhu vo tala va nga pasa va nga swi koti leswi ngo mi nge le ku swi endleni mara n'wina mi le ku tsandzekeni mi kha mi endle ku bitiri kahle kahle xihundla xi laha tisani 300 ivi ni ku hempela mina oko ni ngu tisi 300 na tlhelela okay tlhelela se ni tlhelela famba kahle hinkwako ni vuya a testing va ku ya ku kandziya layini a ri ra vungani ra vunharhu se ivi ni ya ni fika ni ku kahle kahle ni byelini ku kahle kahle ma swi lava ku nyika license leyi kuma mi swi lavi na ana mina nomo ni nga se va na la ni nga na la ni nga seta la ivi hi tshama ku ya va tsale rubber i pensele swilo leswi va vuya va cinca va ivi va ku hayi a pasi ni va ni kama va nyika swifaniso swa ku ku endleke leswi ivi se va ku mara na ku pasa ka kona a nge pasi hi liya i fane a tlhela a nghena futhi ivi ni tlhela ni nghena futhi loko ni nghena loyi a kha ni testa ku komba ka va nga ha ri na mhaka na mina na leswi a famba hi kha hi yimbelela va kha ku mira va ku nga handli miyela hi famba hina no va jikela a kha xeweta vanhu a nga ha languti na ni chayela ni ku yini se ni vuya ku ri khovenge ni pasile a swona khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hela hi nga koma yingisela munghana lona FM 0860002543 hungu leri nghenaka sweswi i ku va African National Congress va nyike xileriso xa ku ti-interviews leti ti va ku ti xaxametiwile ku vulavuriwa na swirho swa NEC mayelana na timhaka ta nhlengeletano leyi nga va koho ku hela loko ka vhiki a yi tipiye ti yimisiwile se swi vula ku hina na vona lava hi fanele hi bula na vona a hi nga ha buli na vona laha ka hafu ku bilewa ra yan'we nhlekani lowu kambe hambiswiritano a hi ku 0860002543 na khensa swinene ti-voice note leti mi nge le ku rhumeleni mayelana na timhaka letiya ta ku mukeriwa ka machudeni eswikolweni mhaka liya ya space liya ya ku namuntlha xi ku accepted ivi mindzuku xi vuya xi cincile swa ha ri ku ndleni hi mhaka a mi le ku ndleni nchumu n'wini kambe a hi vulavuleni leyi nga ka yona sweswi ya timhaka ta tinghozi ta le mapatwini hi endlisa ku yini va ka yini kumbexani ku huma milawu ya ku vanhu va lawurisiwa swin'wana a hi tekeni loyi nhlekani nhlekani botseta papa mina mpfukeni mpfukile hi pfukela khetsa swa ku mi yi bela riqingho mi ri yin'we vonani botseta na ku kombisa swimbirhi ne ya swa hala ka ti-license botseta ntiyiso wa mhaka i ku sweswi loko ku ri ku a wu na xo nyikela kumbe cold drink ne license nge vuyi na yona botseta hambi wo driver ku fika kwini laha ndzi nga ta komba ku ndzawulo va mfumo nkarhi wun'wana hi wona wu yi feyilaka botseta ndzandze muyingiseri loyi a ku heta ku vulavula ani yi veke kahle ngopfu i nge vuyi na yona license loko ku ri ku a wu humesi something so a hi yindzeni ka yeleyo hi ta ka ya tinghozi ne botseta matasale ni humelela hi yona nghozi mina ne ni kha ni drive i va ni chayisa munhu loyi a fambaka hi milenge maswa swi ni vave ngopfu botseta mara ni te loko ni tshamile ni hela ni la research my own research ni hela ni kuma ku still na tlhela ni vuya kwala ka mfumo botseta ende ni xoku loko ni mi hlamuseta mi nga yima na mina ane ni ya kuma ku botseta mina ti-license to xavisa byala a ni tivi ku ri va demarcation board va languta yini xikombiso sweswiwana ne ma ku vona laha ri vona a Elima ya loko mi kha mi huma Elima mi kha mi gonya loko mi kuma khevhanyana ya xigangeni
ku pfuriwe ndhawu yin'wana ku xavisiwa byala kwalaha Botshepo. So you would ask yourself ku ri okay laha ku pfuriwe endhawu yo xavisa byala vanhu loko va hete ku nwa kwalaya va fanele va vuya apatwini. So a ni tivi ku i nawu wini lowu tirhisiwaka ka mfumo because accident leyi mina yi nga tshama yi ni humelela the very same apply Botshepo ne vanhu va kona a va huma byaleni va khomane hi mavoko mambirhi masivana va dakwile va yima xikarhi ka layini masivana and then loko ni va vonile vanhu lavaya va ni ku na sanareta because va yimile luya un'wana loko a nga siveriwa hi luya un'wana loko ni nga n'wi voneki yena jampa nghena patwini ma yi vona yi va njhani. So mara swi ni dya swinene Botshepo mara sweswi loko ni vona tindhawu leti pfuriwaka ta mabyala Botshepo instead ya ku tiva andzeni nyana ku va na defense mante allowance ya ku ri munhu a kota miehleketo ya yi kota ku tirha kahle before a fika patwini though i dakwile mara matihlo loko u huma layitini ivi nghena xinyameni Botshepo wa hlangana masivona mara mi kuma ku tindhawu to tala tindluwe close to the road Botshepo lero loko vhe huma kwalaha malayitini nghena xinyameni a wa ha voni nchumu nghena patwini mantisisi nkarhi wun'wana hi ngo blame ku ri tilayisense ene phela mi vula ntiyiso ku na kwala holobye wa timhaka ta vutleketli va rila hi van'wamilenge va ri va le ku tlumbiweni ngopfu tinhlayo ta kona ti le henhla ngopfu. Exactly why because mfumo hi woxe a ni tivi va fanele va swi langutisisa Botshepo because loko munhu se a bhinwile Botshepo se ku va va Botshepo vanharhu kumbe vambirhi masivona ka ha ri hava lexi nga ta endla nchumu so hi swin'wana swi endlaku tinghozi letiwani ku ti tala ene tanihileswi mi nga kombisa ku ri na mbona kwalaha maskral machochovela hi swilo swi yesaku a ka ha ri Botshepo wa yi-one ku ya gonya bridge Botshepo i jampa pati swi nga swi ku westela ngopfu nkarhi hi rhandza ngo ti-shortcut that's why namuntlha hi tikuma hi kha hi xaviseriwa tilayisense kumbe hi kha hi xava tilayisense Botshepo. ene leswi mi swi vulaka swi na ntiyisi ku loko ho khomana hi ku mu nga va nyiki mali vanhu a va hi feyerisini hinkwenu a va hi feyerisi ku fikela se swi nge tirhi sweswi ma ha ku vulaka hi mhaka ku van'wani va lava ti-shortcut un'wana i lava layisense namuntlha leswaku a ku kunguhatiwi kumbe ku planiwa ku okay ka vutomi bya mina loko ni fika laha ni fanele ni teka layisense loko ni fika laha ni fanele swo humelela veri va lava vatirhi hala kula sweswi layisense yi langutaka yi jahile. Botshepo vonani mina no ka ni nga swi tivi ku ko va ntungu ku na ntungunyana wun'wana loko mo tlhelela kahle endzhaku swilo leswiwani a swi ri kona mara swi nga talangi mara ku vuye ku va na nkarhi wun'wana va ku murhangeri wa tiko u tikuma a kha a va ka leswa nghungundwani hambi ku love ku chika moya wun'wana wa ku mutirhela mfumo un'wana na un'wana o vha a tibyela ku ri lawani se na mina ni kume chance lero hambi ko va ku hava lexi Botshepo i nga ta ku se wa xi endla sweswi ku a wa humesi nchumu recently ni kha ni ti vuyela kwahala makaya loko ni kha ni huma Pulukwani a ni swi tivi ku humeleni but no yimisiwa speed trap va ku hey ni yini va ni zama ku ri sorry ku humelele sorry ni kombela khomero va ku samtini kodreng no ni hava nchumu o ze va teka timengu Botshepo mi tiveka tlhelo mi va chelela mani hayi va ni tekela timengu Botshepo ma swi vona ku i ntungu leswiya swo hi fanele hi vuya na samtini ni mi twile makwavo inkomu hayi ko I cancer 0860002543 nga se mahungwini a hi tekeni na loyi nhlekani mpfukile tatana Kalanga papa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile hali fanyetani mi nga ni vuli papa inkomu vatiwa loko no ni lata mi vhakela tatana Kalanga mi ri na timbyana to luma kaya ivi n'winyi wa muti loko u nga ngheni hi laha tana u ta nghena ya hala ti nge ku lumi swo boha mi landzelela n'wina hi ku n'winyi wa jarata mi ringeta ku vula yini na mi ringeta ku vula ku vinyi va nawu va lava twaka nawu hi vona va tlhelaka va ku tana hi hala u ta endla yini u ta swi kuma leswi u swi lavaka mina hikuva ni lava xo xi lava ni ta ya hi leyi van'wana ni ya hi kona mo ni mi byela loko ni ta endla lenasi ya mina laha ni nga yi endla kona a ni byele ku ni humesa 1.5 ni fika ni tshama kwale ni nga tshama kona tlilasini so loko ni tshamini loko ni heta ku tsala ni hambi no tsala swa rhongo laha ka screen loko ni heta ni yimisa voko va ta lunghisa lexi nga ni hlamarisa i ku tlilasi hinkwayo hi yimise mavoko lero un'wana na un'wana u tibyela ku ri u ta ni lunghisela hinkwenu hi tikume hi yimise mavoko ti nga tlilasi ya vo ma 20 something so loko ma swi twisisa loko hi humese ti 1.5 hi ri 20 something tlilasini ku endlekela yini
se ende lexi bohaka i ku kwala ka tlilasi yaleyo a ku ri na khamera laha lero a ni swi tivi ya tirha kumbe a yi tirhi lero hambi ho a va initiate timhaka ta ku ku vekeliwa tikhamera hi tsala ku nga ri na munhu loyi a nga hi langutisa hi langutiwe hi khamera ntsena still swi nge pfuni nchumu ku tikhamera hi letiya but still loko ni heta ku tsala ni yimisa voko futhi a ta lunghisa hinkwaswo ni tikuma ni pasile a ni va ta mi byela ku i kona ku ta lunghisa ku nga vi na technical glitch na n'wina mi nga ta tlhe mi ya mi fika mi ku me ni nga tsala kahle hi ku mikhompyuta leyi yi fike yi freezer kumbe ku ndleka yini kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku nga vi na vakamberi ku fana na ku n'wina mi le ku tsarisiweni hi pet ivi ncindana ku humelele a swi ta hi pfuna sweswo mara swi tikomba nga ku maybe xi 1.5 wa ti 1.5 ti ta hinkwato va tikumaka va ti dya swin'we a ni swi tivani na vumbhoni ka sweswo a mi lata ku xi 1.5 ani so ku mi byela ntiyiso tilayisense to tala leti hi nga le ku tikumeni sweswi tikuma hi tshame kaya tatana khalanga a swa ha ri kole leswo ni ta ya a testing station ni n'wi nyika ti-particulars ta mina a ni endlela license the only time ni ya a traffic department ni ya ku sayineni ku ta laveka titiwu ta mina na yini na yini hi leswi nge le ku endlekeni ka nkarhi wa sweswi a ha swi tivi ku ri patwini ku endlekela yini a ha to chayisana la patwini ni mi twile but inkomo hayi se ya nghena patwini i ku ni ya kaya ni ya vo vana dita hikwala ditako kona ai kume mahungu sesilile rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani Bootpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Mina a ni lava ku khumba mhaka ya swa tiyunivhesiti loko swi ta ka timhaka ta ti-application fee. Ni vone nga ku mfumo a wu fanele wu nghenelela wu ringeta ku lunghisa timhaka ta ti-application fee. The reason why i ku mi kuma ku ri tiyunivhesiti ti endla mali yo tala aka hi vanhu lava va nga riki na mali lava va kombelaka ku va va nghena a tiyunivhesiti. Xikombiso hi lexi a hi ngo ku apply 100,000 ya vanhu loko apply 100,000 ya vanhu university yi karhi yi swi swa ku ri yi ya teka 5,000 se yi endla profit hi lava van'wanyani lava yi kalaka yi nga va tekangiki. A va cinci nawu va ku loko ku applyiwa a ku applyiwi mahala kambe loko munhu se a va n'wi vitanini va n'wi amukerini hi kona a ya ku a ya hakela. Emuzatweni kusukela ka n'wana ta ku n'wajenda Stenbele ku tirha inkomu. Bootpet minjhani na timhaka ta mintlhontlho leyi eswikolweni leswo dyondzela mintirho leswi ku le ku tikeni mani ku va yisa lava ku va lo heka system ya kona hi nge hi xikumi space sweswi nga humesanga mali man more especially hala va vhale hala vhale yi west man ni zamini la swi ku aplayela un'wanyana wa n'wana a swi tsandza se un'wana sweswi ni byela ku ye hi nghenini last year u humese ti 2.5 so ku kuma space sweswo swa swikolweni swi lava ku fanele va na mali va 3,000 to 5,000 hi ku nga ta kuma space sweswi. Nhlekani Bootpet eka nongonoko wa Afrika wa vulavula ntlhontlho leyi nga kola tikweni etiyunivhesiti i ku space etiyunivhesiti leti hi nga na tona South Africa space xitsongo xa ku accommodate ma first years ene nhlayo leyi va pasaka hi yoho ka matric vana eti-high school yi tele ngopfu so tiyunivhesiti ta hina la tikweni a ti koti ku ri ti accommodate nhlayo ya vana lava pasaka ti-high school so van'wanyana kuma ku ri va paseka se va dlina se va nga ha koti ku fikelela tiyunivhesiti swi boha ku se va teka tikepe hinkwavo. so mixer Munghana Lonene FM khesiri swinene ku va mi ni tisela tlhelo rolero kumbexana loko hi vuyela ka hafu ku pela awara ya 12 ya 13 a hi vulavuleni tona timhaka leti na timhaka ta online ta application fee ma hakela ka hakeriwa ta application fee kumbe ta hakeriwa hi ku nga ri ku na swin'wana i xikaminyana xo karhi ni vula loko mi amukela ti-application ta va 600,000 mali liya mi yi helela yi ya kwihi ya leya ta application fee
se a hi buleni swo mhaka leyi na tin'wani timhaka hala ntsungeni wa hafu ku pela awara ya 13 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Kuna tatana Mongwe la tatana Mongwe va suka a ofisi ya MEC Ernest Rachweni tani MEC wa mintirho ya vaaki kumbe ndhawu leyi ya mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa. Se la u bula na vona la hi twa ngopfungopfu hi timhaka leti ya timbirhi ti nga tisiwa hi n'we tanihi vayingiseri na ku va kumbexani hi twa ku vo tanihi ndzawulo va ri kule ku ndlekeni ka yini timhaka ta magondo endzhaku ka timpfula leti ti nga hetelela ti va koho Limpopo hi ndlela yoleyo. Mongwe inhlekani na ku mamukela ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa. Inhlekani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene na ku vuyisa ka n'wina lembe lerintshwa. Swi tikomba mina hi ku mi languta ku nene lembe lerintshwa ri te kahle mo hi nge ku ri te kahle hi ku ma swi vona Khalanga ku ri mapato hi ti khongerisile timpfula mara leswi hi hlanganaku na swo mapatweni hi karhi hi loko lweni na swo ya kumbexana hi sunguleni kwalano hi ku na kun'wana ni nga vona mi ri na MEC mi ri na Premier xiyimo xi njhani endzhaku ka timpfula leti loko mi languta magondo ya Limpopo network hinkwayo? Xiyimo Khalanga xi bihe swinene mapatweni a hi mapato ntsena kun'wani tiyindlo to onhakile swa ku talatala timpfula leti a hi nga ti expectangi ku ri yi nga na hi ndlela leyi mara hi fanekerile ku ri hi vona ku ri hi endla njhani ku ri mapato ya ta tlhelela matshan'wini ya woho na ku lava hi kota ku pfunana na voho hi kota ku pfunana na voho ene mi swi vonile ku ri premier kumbe provincial government va ve va declare na ku hi le ka disaster as we speak hi ku ya hi leswi swi nga hi xiswona ku ri timpfula leti hi ndlela leti nga honisa swona because mabridge ya ku hlanganisa ti-community ta ku tala ya onhakile tindlela leti vanhu a va fanekele va kota ku ya swikolweni van'wani va kota ku ya mintirhweni a va koti ku famba ka tona mara as a department hi tlhele hi humesa hi deploy our internal staff from across 36 cost centers ta hina in the province ku ri va karhi va attenda ti-issues ta ku fambelana na mapato of course tin'wani va kota ku ti attenda in the immediate leti lava ku ri va kota ku ti maintain nkarhi wolowo but tin'wani ti lava ti-engineer ku ri va ta kota ku endla assessment because onge pfuki u aka bridge nje namuntlha u ku no bridge leri ri ta fambisa because man'wani mabridge lavakulu ya lava ti-engineers ku ri ti ta assessa ku ri na what can be done ku ri patu leri ri kota ku va ri kota ku tlhelerisiwa matshan'wini ya roho but all I can say ku there is a lot of pressure that which also it disrupta na ti-plans leti hi ri na toho ta ku aka mapato ta ku lunghisana mapato na program liya MEC va nga ta hi yo ya dikherekhere yi hi tlherisele ndzhaku ngopfu because swi vula ku ri loko timpfula leti ta yima hi fanekele hi tlhelela hinkwako ndhawu leti across the province hi tlhelela ndzhaku futhi ya khula mapato lawa ya endla na swa ku mapato lawa ya fambeka because kun'wani ya suse ti-calvert kun'wani ti-tar road a ta ha fambeki hayi se mbulavulo xilungu calvert hambi mani hi leswi swa la tlhelo ka pato leswiya loko pato ri akiwile ya kumbe hi leswi swa la tlhelo ka pato ti-engineer va kota ku swi twisisa kahle hambi hi mene swi ngo ni hluphanyana mara na swi twa ku ri ku na ti-calvert since ni tirha hi swona nimitini mangu ya khensa swinene i ntiyiso na tolo loko kha hi vulavula na vayingiseri swin'wana swa leswi hi nga swi vula hi swi tshikelela i ku a mi tikomba ku mi ndla yini tanihi mfumo wa xifundza loko swi ta ka timhaka ta magondo ivi mpfula yi fika yi endla sweswi yi nga endla xiswona kambe xivutiso sweswiwani ku ta va ku ku na minkarhi leyi mi nga ti vekela ku mi ta sungula rini kumbe mi sungurile hi ku un'wana kha ni byela ku ka munghonghoma sweswaku pato lero phela ri le ku fambekeni mpfula yi xini kambe ri le ku khuleriweni mi endlisa ku yini ka ti-cost center ta n'wina ku vona ku lomu mpfula yi nga xa va ringeta ku khulela like I said Khalanga timhaka ta ku ri situation leyi nga ko sweswi yi vula leswaku matirhelo ya hina ya cinca loko ri ku a hi tirha from 7:30 to 4 kumbe 4:30 swi ta vula ku ri
because of this situation hi fanekele hi tlhe hi extenda na nkarhi wa hina wa ku tirha because ti damage tin'wana leti nga koho mapatu man'wana a wu nge ri sukeli patu for more than 4 hours or 5 hours mi nga ri lunghisanga because swi vula ku ri ti-community ta ku tala va ta tsandzeka ku ya mintirhweni vana va tsandzeka ku ya xikolweni so swilo sweswi as I speak swilo swi cincile sweswi matirhelo ya hina ya cincile hi tshama hi ri on standby ku va hi kota ku attendana na timhaka leti of course a hi swi koti hinkwawo ku ma attenda mapatu lawo hi nkarhi wa yi-1 mara lexi hi nga le ku xi endleni sweswi i ku hi ringeta hi matimba hinkwawo ku ri hi kota ku ri ndlela leti lunghisa xin'wana xi nga koho i ku hi tsalele na le national hi kombela macheleni ya ku because situation leyi hi nga le ka yo ya disaster va kota ku hi pfuna na voho hi macheleni ku ri hi kota ku ri the disaster leyi nga na yo la provincini yi kota ku yi lunghisa swa ku hi ta vuyela matshan'wini yes namuntlha hi mi rhambeli laha hi mhaka ku nghene mingiseri tolo a ku na patu ra Rotterdam ri fanele ra ha helangi kumbexani mi nga se ni hlamula swo manhundza la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka hi ri na nkulukumba mahungu ya kusuka ka ndzawulo liya ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na timhaka ta switirhisiwa hi bula na vona laha kha hi languteka xiyimo xa magondzo ya hina leswi ya nga xiswona vatwini va kha va kombisa ku timpfula leti nga va ko ti veke ntshikelelo swinene ka switirhisiwa swa muxaka walowo magondzo mabiloho sweswo swi nga hetelela swi hi fikisa ka xiyimo xo xa ku va kombela mpfuno kusuka ka mfumo le xikarhi leswaku onge swi nga hetelela swi antswisa xiyimo lexi hi nga langutana na xona hi ndlela yaleyo kambe le ku tirheni matimba ku ya hi laha va nga vula ku matirhelo ya vona ya cincini hikokwalaho ka xiyimo loko ku ri ka va nghena hi 7 se va antswisa ku ndlela ku va ringeta ku pfuna miganga ya ku enela hi siku a ri rin'we hi ndlela yaleyo mahungu a hi yeneni a Rotterdam ku endleke yini patu leri mi vulavulaka hi roho i ra D3164 loko ni vulavula sweswi patu leriya the road agency Limpopo yi nga entity ya hina va le ka process ya ku complete ti-designs because a ni ri ma swi tiva ku ri patu ku ri sungula ku akiwa ku fanele ku va ku ri na ti-designs and the designs process ya ti-designs involve ti-environmental scanning na swini mara lexi nga mi hlamuselaka xo i ku very soon in due course va ta va hetile hi ti-designs ta patu leriya so swa ku loko va heta hi ro va ta kota ku ya mahlweni va ri aka mara a ni ya va ku patu leri a ri kha ri ndliwa ri lo yimisiwa patu mvulavula hi patu leri ra D316 a ntivi swa ti no a ni ri suka laha blank vater okay ri ya Rotterdam a ni ri mapatu lawa ya famba hi ti-faces face yo sungula u nga kuma leswaku va hetile hi yona yes then face ya vumbirhi yes leyi ni vulavulaka hi yo face leyi hi fanekele va ya ka yona ya vumbirhi and na yo face leya phela loko hi ta hi face that face yeleyi vulavulaka hi yona ku fanekele ku endliwa process yeleyo ya ti-designs na swin'wana na swin'wana loko va hetile hi yona va handa over that face loko hi ya ka phase 2 futhi ku fanele ku va na ti-design a ku endliwi design ya patu hinkwawo a ku endliwi design because xin'wana lexi mi fanekele mi xi tiva ekhalanga i ku design nga yi endla design yi va na nkarhi wo expire a ni ri patu loko sweswi timpfula ti nile hi ndlela leyi na ku a hi swi tivi ku ri misava yi cinca njhani so ni nge tirhisi design ya lembe ra maybe ya 2020 ka lembe leri ni nga va na possibility ya ku patu leriya loko ri ta akiwa ri ya kumeka ri nga ri patu leri vaakatiko va ri tsakelaka yes so sweswi process leyi ni vulavulaka hi yona ya phase 1 ni vula phase 2 ti-designs va le kusuhi na ku ti hetisa loko va za va heta design leswin'wana leswi a swa ha ri swilo leswi karataka because after design it means ku va na direction ya ku na se patu loko ri akiwa ku yiwa kwihi yes hi ku loko mi kha mi vulavula mi kutani swa ti-design leswi minkarhi loko mi kha mi swi vula mbili ya mina ya vava hi ku vanhu vo tala lava a va fanele va hi pfuna hi ti-design to teleto ku na mingiseri un'wana a nge a va swi koti
hi yo mhaka magondo ya hina ya katsa ya hlakala magondo ya hina loko ni tshuka ku ne swimpfulanyana ya hundzuka milambu na MEC tatana Rachui va te loko va ha fika ka department loko va lava va kombela report ya mapato va twa va byeriwa hi ti-design va ku naka simara xilo lexi xa design i swilo muni hi ku every time ni byeriwa hi ti-design and then ku va na explanation ya swo mara MEC ya hlamusela ku ni kombela ku ri mi nga ha endli ti-design ta ku tala mapato ya nga implementiwanga a ku endliwe ti-design ta leti mi ti tiva ku ri loko mi heta hi ti-design teteleto ku ta kotiwa ku ri pato ri kota ku akiwa because mi endla design and then design leyi expire futhi ma ta tshama hakelela mali yin'wana futhi ya design loko ndiwe design wa hakeriwa mo phela design a ni ri ku na ti-design ti endla ti-consulting engineers so ku va na vanhu lava tirhaka hi toho ti-design se loko munhu a endle design sweswi ya fika hi kala mali ya ku aka pato ku ya tshamiwa nkarhi wo karhi swi vula ku ri design yaleyo ya expire mani twisisa so MEC u ringete ku hlamusela yeleyo ku ri ni kombela ku ri a swi ve swa mahetelelo swa ku va na design ta ku tala mara mapato lawa akiwaka a ya ringani na nomboro ya ti-design leti endliwaka yes loko hi za hi fikelela ka ku va na ti-over commitments leti ku vulavuriwaka hi toho ka entity ya hina leya rali a ku ri swin'wana swa koho leswi yes hi swin'wana swa koho leswi swi nga endla ku ri hi kumeka hi fikile ka mhaka yeleyo because vanhu lava endlaka design na vo va hakeriwa now u kuma mi hakele mali ya ku tala ya ti-designs now loko se mi faneke mi ya implementa ti-design teteleto mali yi herile a ya ha ri kona ya mpela mi pfa n'wina van'watipolitiki mi nga lavi ku tirhela hina mi lava ku ti tirhela n'wi hi ku loko mi ndla ti-design swi vula ku na un'wana wa vuyeriwa sweswi kambe swa njhekanjhekisana wa siku rin'wana a hi vulavuleni hi patu ra ka Thomo Thuhlomela holobye hi nkarhi wa koho manana Chikunga va yile va fika va ku ra sungula immediately muyingiseri tolo i te va tisile va fika va ndla na ti-container hambi hi le ka Mahlate hambi hi le ka Hlomela kambe na namuntlha na sweswi a ri le ku sunguleni patu leri immediately ya vona a va vula yini patu leriya Khalanga i patu leri road agency Limpopo yi nga entity ya hina yi nga ri transfera to Sanral South African leri va ri Sanral now ku va na memorandum of understanding in place and then ti-design ta patu leriya ti herile ti completed sweswi lexi nga yimeriwa i ku contractor a sungula ntirho leyi lexi hina hi nga ta contactana na va Sanral hi va vutisa ku ri hi ku mi yile le ka Khakhala mi ya tshembisa vanhu pato mi ta kwini ro because mi ta tsundzuka ku ri i mfumo wa le xikarhi va Sanral va wela ka va mfumo wa le xikarhi but sweswo a swi vuli ku ri hina as a department a hi fanekelanga ku vutisa because patu leri hi vulavulaka hi ro hi ra la provinceni ya hina na hina swa hi affect so miri yini ka muyingiseri loyi i la patu i vona ngara ku ri ku lexi hi tivaka xo i ku contractor u fanekele ku va a sungurile yo ka hi nga swi tivi ku ri i yini lexi endla ku ri va nga sungulanga ka nkarhi wa sweswi mara lexi hi nga ta endlaka xo hi ku hina sweswi hi ya khumbana na lavaya va Sanral hi twa ku ri na problem i yini lexi endla ku ri va nga sunguli because va yile le va endla ti-commitment and commitment leyi yi endle hi mani yi endle hi vo va mfumo wa le xikarhi and hina sweswi responsibility leyi nga na yo ya ku pfunana na vaakatiko le ku ri patu leriya va sungula hi roho tanihiloko va tshembisile ku ri patu ri fanele ri sungula se swi vula ku mi nyika nkarhi wo tani hi kumeta mina ni lava loko ni huma la Khalanga loko ni huma la Khalanga ni ya kwale hi ya khomana na vo hi ta kota ku twa timhaka ta vo ku ri ku humelela yini mara lexi hi tivaka hi tiva ku ri pato ri fanele ri sungula le yes unfortunately ku ri the appointment and all that ti endliwa hi vo va Sanral all that we can do is to assist in terms ya ku vanhu lavaya va sungula project ya vo tanihiloko va pfumelana na hina in a memorandum of understanding ya ku patu leri ya vo va ta take over va ri aka
no mingiseri wa me swi tikomba ka ta hakerimitsi kumbexani ma hi pfumelela hi hundza eka n'wina tatana Mangwe ya ka ndhawu yaliya ya timhaka ta ticket hi swona hi fika hi ku a ni ri patu leri akiwa hi vona khala na n'wina mi ta mi kha mi ndla swa n'wina na hina on our part on our level ya vulavurisana na vona a ni ri timhaka ta intergovernmental relation ti vula swa ku hi fanekele hi tirhisana hina na vona yo district developmental model leyi vulavulaka hi yo leyi nga ta na president Cyril Ramaphosa yi vula leswaku hina na vona hi fanekele hi pfunana laha va vonaku voho swi nga fambi kahle ku fanele ku nghena hina na vo va fanekele va vulavurisana na hina hi ta endla tano ku fana na loko timasipala loko mapatu man'wana lawa ya affectaku hina kumbe lawa ya nga hansi ka hina ya nga lunghisiwi va vulavurisanaku na hina va hi hlamusela ku ri no hina patu rin'wana ra hi hlupha then hina hi kota ku ri hi hatla hi attendana na rona hina hi ta endla tano because lexi ni xi chavaku Khalanga i ku sweswi ni fika ni ku no hawa no mundzuku patu leriya ri ta akiwa loko muyingiseri a fika leyi a kuma ku ri hayi swilo swa ha ri hi ndlela leswi mara loko sweswi ni mi tshembisa ku ri ni ya ku fonelani na voho hi ya vulavurisana na voho swa ku va ta kota ku ri na voho va kota ku dilana na mhaka leyi because mhaka leyi mhaka ya khale a yi sunguli namuntlha a yi sunguli lembe leri nga hundza i mhaka ya khale ngopfu khensini Mangwe khensini nkarhi wa n'wina ndlana ntani kambe mi te hi mi lava rini hi mi nyika masiku mangani namuntlha i ra vumbirhi swi huma ka n'we ku ri mi ni nyika me sweswi loko ni vulaku sweswi ku ri loko ni suka la ya vulavurisana na vona a ni ri hina yes a ku na problem ya khensini Mangwe nhlekani vunene no khensa mina na vayingiseri va Munghana Lonene hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM va ta va tiyisisa ku kahle ku endleka yini hi patu leriya timhaka ta mapatu ta hlupha kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku ya ta emisekweni a hi amukeleni sesi leli endla vangwani ma ha ri ko sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 24 timinete ntsena ku bila awara ya 13 ntemba ku n'wina mingisero wa me mi nga tisa swivilelo swo swole swo tolo mi hlamulekile hi ndlela yeleyo loko mi nga hlamulekanga hi ta mi twa loko hi tlhe hi vuyana kambe hi ku a hi yeni mahlweni hi vulavula hi timhaka ta open line ivi se mi ta na tlhelo hi mhaka yoleyo a hi faneke hi bula na dokodela Joe Maswanganyi a hi twananini ku hume na poster ya ku komba ku va ta va ri ka Munghana Lonene FM hi nkarhi lowu kambe va ri va kume xileriso xa ku komba ku a swi pfi swiyiminyana swa ti-interviews kumbexani mhaka ya ku voho matsalani vandla va hataya va vulavula na tikomiti leti havumbirhi ka toho ku nga ya KZN na ya Gauteng va byela ximfumo ku ta ndliwa leswiwani reconfiguration yi ta va yimise leswi sweswo se kumbexani nga va ku ri swoho swi endlaku ku va twisisa ku swantswa hi nga vulavula hi tivi kambe ke hi nga mi nyika nkarhi n'we mi nga vaseketeri n'we mi landzelelaka sweswo leswi ku va mi nga bula ha yoho mhaka yeleyo kasi yin'wana leyi hi nga tsakela ku va hi twa n'wangulo wa n'we eka yona hi ya leyi ya tinghozi hi nga ha yisa mahlweni ku hi pfunana njhani tanihi rixaka ku herisa ntungu lowu nga koho ngopfungopfu wa sweswo ku vanhu va le ku nweni byala va ri kwala tlhelo ka patu va le ku tlumbiweni loko va vona tilayiti munhu a kha huma a ku popiwile a pulakile ve ri tsindisa a ni swi tivi a ni ri ve ri swi endlisa swin'wana hileswaku timboni na byala swi vulavurisana se na sweswo hi nga tsakela ku vulavula hi swoko xana lembe na lembe hi ta tshava ka hi kuma tinhlayanhlayo ke hi swo mi lavaka swoho a ku na nchumu lexi hi nga xi endlaku ke tanihi rixaka xa vumbirhi lexi hi nga vulavulaka ha xona xa vunharhu lexi hi nga vulavulaka hi xona ka nkarhi lowu i timhaka ta swivandla leswi swi va ka swi ri koho kumbe swi nga ri ku koho a tiyunivhesiti hikokwalaho ka ku va vadyondzi va kha va ringeta ku lava ku tikumela swivandla swa ku yisa tidyondzo ta vona mahlweni ni hlangana vatswari vanharhu ni ri studio xa Giyani va kha va lava ku pfuniwa hi timhaka to toleta kambe mintlhontlho yin'wana leyi va hlanganaka na yona hi yaliya ya ku va hetelela ku va na xiyimo lexiya xa ku loko i nyikiwe xivandla u fanele u vonaka ku wa xi accepta hi nkarhi loko u teka nkarhi xa hundza xivandla lexiya xi nyikiwa un'wana se swin'wana swa leswi mi fanele mi swi languta na loko mi languta tinhlayanhlayo ta machudeni lama ma nga pasa ma tele ku tlula swivandla leswi nga koho laha tikweni i swin'wana swa leswi kumbexani na swoho swi langutiwaka kasi tin'wana mhaka leti ni lavaka ku hi vulavula hi tona xana ta ha ri koho ti-application fee ke loko ku ri ku ti koho
ti va ti kha ti la ku fikelela yini onge ti-university leti le ku endleni timali hi timhaka leta ti-application fee a va nga fanelanga va ku loko i nga mukeriwangi application fee yaho ya vuyaki a swi nga fanelangi swi va tani kumbe n'wemeri yini hi le ka 0860 002 543 0860 002 543 loko u va hi kha hi tsavula ka tinharhu timhaka i ta vulavula hi yin'we ya toho hi nga va na 30 wa timinete ta kahle swinene wo sungula hi loyi Nhlekani khalanga mjani epfukeli papa mjani n'we awa hi pfukile a khensa ti le ku vuyeni tikweni hi leswo swi vula ku ri xikiwa na layisense hi ku a xi na mali yo hakela matrafiki a nge teki layisense yaloye o fane a lwa a phanda a ze a kuma mali yo hakela driving school no ya hakela department ku ve department and government wa va nyika mali lowu hi leswi nga koka lera ka hina yo se mbona ngeti hi huma njhani hi ta huma swi nge olovi a swi nge oloveli ku huma vutlekela hi ku va hi swa lavaya a vo dya voxe hambi ho a ku hoxiwe tikhamera ivi siku rin'wana hi rhwala ncindani n'we mi ya yima hi khona loko khalanga va feyirisiwa mi ya fika mi ku a hi voni va feyile kwihi lowa tikhamera i wa swi tiva ku loko va tirhisana hi ndlela liyani va swi kota ku deleta swilo leswiya khamera kahle ka ta to va na ntirho ngopfu masiku lawa va dyana ngopfu ni vulavurisana hi swigudphete mina ni driver matiraka hi leswo a nga fika a languta kuma ku a ku na nkingha munhu i ta lava no lava ma-worksuit a lava ku nghena ni le hansi ka yona vona ku ti-proshaft swi tiyile i nga swi tivi ku ri i fanele hlwerisiwa hi mhaka yo munhu i lava mali a hi xikombiso a hi languteni a xikalwini loko ti nghena ti fola ti-truck xikalu a ni xi na roboto yo komba ku weight ya wena ya nghena hala ya hindza loko mi ta yima 40 minutes ku ya ka awara ka ha konanisiwa mzimbabwe ku a ze a phuta mali a n'wi nyika hi sayiti ku tiranga yi kota ku hindza ni nga swi tivi ku ri hi lero mali yi onhe maphorisa ya hina ya tiko ra hina ku fanele ku huma nawu wo tikisela ku loko munhu a kumiwa nandzu wa vukungundwani a ri phorisa kumbe a tirha ka ndhawu le xikaya sweswo swa ku taniya nawu wu n'wi tikisela swinene a va dyondzi vangani va nga ku khomiwi sweswi lero a va dyondzi vanhu valava ni yimisiwile laha sigudkhete loko a ta ka mina fika a ti rekele meti ivi laha ka mina a ku xava mati laha no teka mati ni n'wi nyika i ni nyika mati na a no a swi tivisa lava mati wahi nametweli but hi yona nametweli but I cancer 0860002543 ndaka leswi Afpop hi na mahungu yo tsakisa hi tinyungubyisa hi ku mi tivisa hi mbuyelo wa hina lowuntshwa wa mali ya 65 alive hi nyiketana hi ntsengo wo tlula 13 billion randi eka swilo swa hina loko va fika eka 65 wa malembe hi vukhale ku tiva leswaku u ta kuma mali muni kumbe ku kuma vuxokoxoko nghena eka afpop.co.za Afpop yi kona ku ta pfuna wena hi tindlela to tala ku tlula leti u nga ti anakanyaka ku na swipimelo FSP 20656 khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi ringeteni un'wana ka 0860002543 emakumembirhi timinete ntsena a yi xeba awara ya 14 un'wana hi loyi nhlekani Botpet papa minjhani epfukele minjhani epfukeni n'wana mama a khensa ya leyiwani yi anamile le ya tinghozi emapatwini ya yi anamile loko hi focusa only ka area yi 1 mati ya pfuta hi hala loko yi pfala hala I think lawani leswi lavekaka laha Botpet loko ni 100 increment ya 70 wa vanhu va nga lova emapatwini meaning that year on year vanhu ve le ku heleni emapatwini 1 person under ka munhu luya ku na family ku na vanhu vo tala va nga dependa ka yena swinene meaning that ka loko munhu a ta va kumeka nga ri kona ku sweti swi nge most of us
so lexi xi la na nga xi vona madre South Africa na maendlelo ku ka ya life ya education ku fika ka munhu ku mi license na vele ka patu na malawulele ti driver andeni ka patu leri tirhisiwaka hi mana hinkwaswo swilo leswiwani hinkwaswo ku ri a ku na vutihlamuleri at all. So mhaka leyi nge le ku humeleleni last year n'wana a tale na skanharhu ravunharhu a byeriwa ku i nge anakhatsa swo ku tsali swona a byeriwa ku na munhu a yimaka ri loko va heta ku tsala va setiwa va ve ka desk van'wani va tshamela hala lava tshamelaka hala hi lava mi kumaka vo sungula a va nghenanga ka system yaleyo mara ku na munhu a handle loko a huma a vutisiwa ku i tsale njhani a ku ni tsali kahle a ku phela wena nge basi unless i endla so byela ku fana humesa 1 point loko a ve ripotela ni n'wi byela ku a leswi ya ku swi endlini i ka tlhelele ya tsala ibe a tsala ra vumbirhi swi va tani a tsala ra vunharhu a hetelela hi kumini ra vunharhu ni ku na cancer mhako i ta va na ripfalo ra ntsako ra ku i kume legitimately dawu zange za humesa 1.5 yaleyo. So mhaka hi leyi na pfuna protect na vanhu va drive ku movha va nwile and day in day out weekend in weekend out va famba va ku vula van'wana va vulavula ku tavena ndhawini yo karhi va huma obvious va khomiwa vanhu lava ya protect mi kuma na operation ya police. Ai Botmaris riqingho ra n'wina ri le ku tikeni matwanini ku ri tiyixeleni ra tika ni swi tivi ku mi yo ri khomisa ku yini ri ta vulavula xivulwa loko ri heta ku vulavula xivulwa ri tsema ri vulavula xivulwa a hi sunguriseni laya mi nge vanhu va le ku va khomiwa lava va nwaku va nwaku kolomu matlhelo ka mapatu mi nga ya mahlweni vanhu va khomiwa ku endla block hi ti-weekend loko ku endliwa ti-road block ti-weekend ka operation ya ku khomiwa vanhu vo tlula 50 immediately those people loko va heta ku chajiwa va humesiwa hi ti-bill ta 1.5 hi Monday loko va appeara court vanhu lava hinkwavo tidoke ta vona ti-strike of the road and then kusuka ko kwalano vanhu lavayani ti-strike of the roll mhaka yini va ku ri hava vumbhoni ku va ku endleke yini because kuna mhaka leya va blowisa liya va very brutalizer and ku nurse leyi nga stand by yi teka ku ngati ya munhu i ku yi yisiwa a laboratory ku ya assessiwa ku a nwe mpimo wo tanihi kwihi mara loko va nghena va fika hi Monday tidokete leta hinkwato ya strike of the roll irrespective ya ku va vula yini ku yimeriwi ti-result letiya ta ngati liya loko ti vuya ti-result ti va ti tele ti vitaniwa ti-212 statement ta kona ti va ti tele ti ri na ti-result tin'wani ti hindze mpimo hi ka 100 hi ka 1000 mara loko mi tekadokete liya after yi strike of the mi yi tlhererisela leyi board yi fika yi withdrawiwa. So leswi ni lava ku hlamusela swona ni kombela sweswiwani a ku cinceni maendlelo ya swilo ya ku laya ka ku loko poza i kumeka i ngheni apatwini i nwe byala mi kombela ku va antswisa va tiyisa na voko a ku endliwi milawu leyi nga ta tiyisa voko woza i kuma i ri na nandzu i ngheni apatwini i nwe mpimo wa wena wu langutiwa ku le henhla brutalize liya a ku endliwi ku munhu yaloye a vheta immediately license yi suspendiwa and then loko o ta kota famba kota ku za ku vuya tirhisa ya ka laboratory STL leta ku ya ti confirm ngati ya wena ku a yi nhlayo a yi ri henhla ku tlulisisa and then loko minimum sentence i ku 15 years and kuri or ba minimum sentence aku be 10 years and then maximum ba 15 years namzela behavior aitachicha problem kuna behavior andleleni kuna behavior yatidriver hambi no khomiwa kube ya ku humesa ante yesu ngopfu but Morris ai pfumeleni ku riqingho ra hina ri ta hi fikisa kwalana ri le ku tikeni swinene kambe anakeni na ndhawu leyi timhaka ta vutleketli yi vula sweswo ku xiphiqo i matikhomelo ya hina tanihi i vachayeri un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani muhaxi na vaxomo mpfukeni mpfukeni hi ngo vona meni ta ya luthuli house muhaxi wa mina
Okay, yes. La ni nga tshama kona a swi hlamarisi loko Dr. Joe Maswanganyi la murhangeri wa hina va vuyi va cancela interview leyi a yi planiwini kwalano. Xivangelo xin'wana xa kona hi leswi. I timhaka ta ku ti-province timbirhi KwaZulu-Natal na Gauteng a ve za va tivisiwa formally hi decision leyi nga tekiwa hi NEC ka weekend leyi humaka yona mahele mavhiki lama hi humaka wona. Leswi lavaka ku tshikelela swin'wana muhaxi i timhaka ta ku leswi vuriwaka democratic centralism it is in full force ka nkarhi wa sweswi. Hi mhaka ku na minkarhi yin'wana lava ndleni ra mina a mi ta kuma vanhu va kumeka va vulavula hi ku hambanahambana ka swona swi hetelela swi va contradictory kumbexana swi kavanyetana leswi va swi vulavulaka kumbe swi kanetana. So ka point yaleyo mina swi ni khoma kahle ngopfu. Hi mvhulu lowu hi ya ka wona loko ni yingisele kahle SG matsalankulu wa hina va vula timhaka ta ku NWC National Working Committee leyi yona yi tirhanaka na yi fambisaka maendlelo ya swilo hi masiku hinkwawo yi ya ku hlanganeni vhiki leri hi ya ka rona hi Musumbunuko ku va ta kota ku finalize timhaka hinkwato ku swilo leswi vuriwaka reconfiguration kahle ku ya endliwa yini but based on the constitution ya vandla ra hina ra African National Congress. So ku kumeka kambe loko mo based ka constitution ya vandla swi koho rito ra reconfiguration kumbe ko va disbandment kuna no arikona rito rero muhaxi wa mina. Se swi vula ku ya hi constitution ya n'wina i ku ya hi xiboho lexi nga tekiwa hi va NEC. NEC good ni veke kahle ene ku tshikelela kwala mbula kona NEC leyi vulavulaka hi yona hi ku ya hi vumbiwa bya vandla hi yona the highest decision making body. Hi lero yi nga kumeka yi teka xiboho xin'wana na xin'wana as long as yi kota ku xi justify mhaka a ku na kun'wana a henhla ka yona ku fanele ku yiwa kona. That's why va ku vana va kumeka va kha va swi deliberate kumbexana va njhekanjhekisana hi swona mara swi kota ku aligna na leswi constitution ya hina yi fambisaka swona. Rito reconfiguration a ri kona, dissolution yi kona. So mara a hi pfumeleli ku timhaka ta ku ti-province letiya a ku za ku chekiwa ku yiwa ka tona SG ya hina i ta tsala mapapila lama nga ta ka structure swa province ti-PEC ta fundza leswa swimbirhi and then ku yiwa ka ti-region ku chekiwa ku yiwa ka ti-branch ta kona ku why ku fikeleliwe ka xiboho lexi ya ku ta tekiwa xona. So leswi swi ni tsakisaka hi muhaxi i mhaka ku instead ya dissolution kumbe disbandment xiboho lexi nga tekiwa hi ku ya hi mina xi kahle ngopfu hi ndlela leyi hi timhaka ta ku sweswi a va ta ya va ya weaponize ti-province letiya timbirhi they are going to gang up towards 2027 against Comrade Mbalula and sweswo swi ya ku humeleleni. So ku kumeka vo Comrade Mbalula na vo Comrade second DSG va kumeke va tsandzekile ku disbandiwa ti-province letiya ti-PEC letiya swi ve kahle ngopfu hi mhaka ku matshalatshala lamaya ma kumeka vanhu se va kumeka va lata va weaponize against Comrade SG a mi nge he tirhi hi ku ya hi mina laha ni nga tshama kona. So loko nkarhi wu fikelela hayi ni ta vulavula na vona Dr. Joe Maswanganyi na pfumela mina because he's always availing himself ku kumeka va hi pfuna ka nongonoko va pfuna na rixaka hi kumeka va vulavula timhaka ta African National Congress. So hinkwaswo swilo swi ta kumeka swi ventilatiwa loko nkarhi wa kona wu fika. Nemetweni ya cancer swinene 0860 I cancer 0860 002 nangona ku Africa wa vulavula leta ya mahlweni ka leswi 0860 002 nangona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti kun'wangula wa wena u ri yini hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula. un'wana mingiseri hilo Nhlekani Nhlekani yena Pet pfukeli botome na cancer swinene loko mi bela riqingho mi rin'we andla ku edakaliyela magondzweni ni munhu loyi ni fambaka tindhawu ta ku hlayanyana laha magondzweni. So
issue leyi nga na yo i vana lava va xikolo most loko va huma xikolweni loko va famba la vugondzweni hambi ku ri na pavement va famba la xikontirini always movha yi jika vona so until ku ri va ndzawulo xikolo at least loko la xikolweni va dyondzisa ku va nga fambeli epatwini la ku fambela timovha va fambela la pavementini. kambe mi vula va famba loko va huma xikolweni kumbe mi vula eka vutomi bya vona na loko va vuya ku ri loko va ya nampundzu na loko va vuya va tala la patwini hambi ku ri main road va kuma va fambela xikontirini wo faneke u jika na loko va bela vo jika va ku langutisa. kambe tinhlayinhlayi sweswi a ti vulavuli hi vona ti vulavula hi vanhu lava va ku va ti tsakelele makhisimusi se tinhlayo letiwani ti va ti nga talangi hi nkarhi wa xikolo ti tala sweswi swikolo swi nga pfala se swi vula ku leswa n'wina a swi na xave ngopfu handle ka loko ri ku mi vula ku va swi tirhisana le ka vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana. ya a ni edela kaya leyo cause i problem la ndleleni. Oh, okay. Let me do it, Papa. I can. 0860002543 ndlela le license u ta feyirisiwa u kala u xava kunene. Lauric Wilson Jr. Mr. L Rikhotso va tisa ku tlhelo roro lero un'wana nge va ri a ni voni problem hi yena Donald Trump hi ku a nga ha yi teki serious la Afrika yana ya lava na China Joe Biden neri la manyeleti i obringwenya. Okay, kumbe ni swi hlangana ni swifuwafuwe ngopfu. Donald Trump a ni voni problem hi yena hikuva a nga hi teki serious la Afrika u lavana na China. John Biden a swa ha vulavulangi laha kambe Kesile bot Aubrey Ngwenya Manyeleti un'wana va nga rhumela va tirhisa mathebula dp@sabc.co.za. un'wana mi ngiserelo nhlaka Budbet papa Mfukeni na valava hi ngovo Budbet mina ni nghena ka le ya ti-license ku ti ta xaviwa ku endleka hina ne ya Budbet milawu ya South Africa ya nandziha ene yi sasekile mantisisi and loko ku ri milawu leyiwani yi lava ku landzelela hi maphorisa na yi sungula ku sungula ka hina vanhu ku sungula hina vanhu hi driver kula patwini hina hi fanele ku hi landzelela milawu ku ri vanhu lavani na lava ti-license va kota ku tirhisana hina a loko teka license a ku na milawu leyi nga le ka license leyi ni na 15 years ni karhi ni driver ni cinca license ni endla yini mara xilo lexi nga ni xa one ku ri driver ya nga mahlweni ya wena u driver Budbet a ni mi le ku fambeni phela xiphiqo xa network xi na n'wina hayi mina mi nga ku Budbet nga ri meme ni nga na xiphiqo xa network a yi tshamisekangi a hi kumeni n'wana cindani va hi teki serious loko mi ze mi khoma riqingho yimani mi kota ku amukeriwa hi kota ku vulavula na n'wina loko mi vulavula mi kha mi famba mi nga mi swi network a ya ha tshamisekangi ku ya hi laha yi nga langutiwa kona. un'wana i ta ra tlhelo rin'wana leri na ro ri nga na nkoka ngopfu masi vona vukorhokeri bya timhaka ta ku kamberiwa mahlo laya a ti-testing center bya ka bya susiwa hi katsongokatsongo hi tindhawu tihi leti mi yaka mi fika mi kuma va ku mi kota na ku testiwa matihlo ko tala ta loko no michini a wu tirhi swi fana leswi va ndzawulo ya rihanyo na va nge le ku swi endleni swa hi x-ray mi ta vuya kwala ni ta mi byela swi ta outsourciwa swi sweswo mi kuma ku se va ku mi ta sungula ya jika leyi ya teka x-ray ta kota ku vuya la xibedhlele hikuva minkarhi yo tala loko ya xibedhlele ta twa va ku x-ray yi le ku tirheni un'wana ni byeli tolo kunene a ku x-ray yi le ku tirheni a vula ndhawu se na mi ta hile ka swona kambe i swin'wana swa leswi swi fanaka na sweswi swa matihlo loko mi ya kamberiwa ta twa va ku michini lowa matihlo a wu le ku tirheni michini lowa matihlo a wu le ku tirheni va ka va ringeta ku lava ku ta susa vukorhokeri lebyiya ku mi nga ha byi kumi laha n'we mi ya byi kuma handle se mali leyi hi hakelaka hi va hi kha hi hakelela yini a hi swona a hi tekeni n'wana mi ngiserelo nhlekani ayi kalanga papa mina
hayi izinto zeniphumela vele ni papa kalanga nakuteka le light ya university yeah yangikhumba swinene ntayini babisa mara leswaku va reflection or ko va xikombiso xa komba ku mfumo loyi nga na wo administration yi le ku hlulekeni loko hi langutisa sweswi a hi karhi hi vulavula hi ti-results sweswiwa va swi tiva ku tsala 1,000 mangani sweswi hi le ku beleni ka mandla ka inani ku hi le ka 80% plus a ku na province leyi nga less than 80%. So hi expecta vanhu lava va helela ku loko va heta ku pasa hi those 80%. Loko ku ri sweswiwa ni nyinga example loko n'wama va miri principal ka xikolo xo karhi ma swi tiva ku loko intake ya n'wehe ya ka grade 8 ku ri 400 swi vula ku next year mi nga expecta swin'wana swa ma 308 or 390 ka grade 9 or 10 swamp ya so mar va tiko ri va karhi va swi tiva ku swilo ka intake ya hina laha tiko hinkwaro hi na machudeni ya so lava nga ni tsaleka ka exam ivi hi karhi hi swi tiva ku benchmark fana sweswiwa hi nge ku na 80%. So swi vula ka 80% liya ku fanele ku langutisiwa ti-TVET ku langutisiwa ti-institution hinkwato ku ti nga swi kota ku amukela that 80% ku nga benchmark or 85% ku nga benchmark na and loko mi langutisa sweswo it is impossible swi impossible mhaka hi mhaka ku a ku na swilo leswi nge le ku endliweni dyondzo ngaku a yi le ku tekeleni emahlweni loko yiwa mahlweni ku na nkarhi wun'wanyana hi ta va hi vulavula hi timhaka ta ku na timali leti humesiwaka ta ti-administration loko mana mi kuma ku sweswo va le ku aplayeni vo endla hi ku rhandza lava mi kuma ku ta humesiwa ti-200 tete or 300 tete va tlhela va decline mara ti-university tete va ti karhi ti endla mali. So loko ku langutisiwa from kwalani ku loko intake ya hina yi ri so tiko hinkwaro a hi langutiseni ka TVET ta hina hi langutisa na ti-university ti nga swi kota ku accommodate that intake now. Loko hi nga ri na swona swi vula ku hi na problem tanihi tiko ene ku na problem ya yini administration ya mfumo wa ANC. tlhelo rero i gimeta ku hi rona mingiseri hey yana ya administration hayi ya GNU ya ANC kambe vona ra mingiseri a wu rambiri henhla ka nhloko nongona ku ro humerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula nongona ku dzumba na mina i nongona ku lowu landzelaka andzhaku ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka hina Mosisi Lilian Hlabangwana mana siku lenene mihlayiseka tata Bombela Sabi White River na le View Fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela